сіздер менен BKKZ және де мен өзім жалғыз паркур ойнайтын боламын. Мен алғашқы видео емес мынау. Алғашқы видео емес. Екінші видео. Енді выживание еттім. Выживание еттім қалам. Енді ойнайтын боламыз. Бұл қиын паркурлардың бірі. Айта кетсем. Бай-бай. Ойнайтын. Давайте. Мен ондай қатты паркурист емеспін. Айтып қойын сіздерге. Арайым кезетті білет жарыста, бірақ жаңа ютубер ғой. Ё-моё! Достар, мен осы выживание 2 күнден кейін шығады. Достар, мен мына паркур өте қиын паркурлардың бірі. Біреулер ойнаған шығар, ал басқалары ойнаған да шығар. Өттім. Чекпоинт алып алу керек. Dostlar, men қазір көлік тапқылар алған көріп жатырмын. Мұнымен қоса. Бай-бай! Осымен достарым, видеоны бастайтын боламын. Мен бір осы жерден кетім. Қалмай жол екен. Тым болып тұрса, кешіріңіздер. Лава. Бетіп жүгіріп шығамыз. Достар, қазір осы өтетін боламыз.
секунд достар. Давай, ждем. Давай. Баста. Öttüm dostlar. Koşun dostlar. Buradan öttü. Çıkmak var mı? Varken. Var aldım. Yok da. Hadi boyalım. Dostlar şey işte olmaktan bunda. Ben bunda da olan biraz video atırayım çok mu izle. Dostlar ne bu tane istiyorum ya. O yüzden de esas o utkunuzdur. Şu tane ses ne var? Tamam. Çok. Şimdi dostlar videonu bastaydım bolam. Anda ne çıkıp? Utanmasın öyle şey. Sonuçta game modda sol. Öttüm. Dostlar yeni videonu bastaydım bolam. Kıyım dağı yüküm ya. Bu tüpü bulatsın da sizlerge. Güzel atlamak yok. Şut. Bu küçük bir tane videonun ayaktaki mı? Sonrasında 7. bölümün 1. aletini bulamam. Davay ötek. Davay. Давай. Utun gerek bu. Tamam dostlar uygun etme. Dostlar komentarya. Simulun da parkur istemeyesin hep atavermemizdir. Mendik. Telefon. Sizler de katbet çıkar. Mende hemen katıp. En son kısa budu gerek. Maksatlıklarınıza dostlar.
Достар, мен осыдан видеомду аяктайтын боламын. Өткөрейин эштен. Чекпет алып кетермин. Ошон достар, мен видеомду аяктаймын. Сиздер менен болгон мен Бека KZ. В общем, салам. В общем, давайте. Чики-пау. Дай, бір өткөтейин. Токтоңдурчу. Ай, токтотпай ак турчу. Да, жакта чекпет алып кетейик. В общем, давайте. Сиздер менен болгон Бека KZ. Унаса лайк, унамаса дизлайк. В общем, давайте.